hlekana Afrika Dzonga hlekana mingisiro mgana lona na FM makomba ndlela kuhlekanisa kolonga ngisela station sirko namuhla eravongane rambiri namuhla tsukura bukhumengwe ramotile ya ukore lemera magedi mbere makumembere ntlhano mintsamo ya komiti le yankarinyana yile ku yeni mahlweni kusuka le aka hubo ya endla melao te akermits kule kulavoni ka vito ra ku imani loyi a hleviwa ku ivuriwa ku i hoxe xandla ka timhaka ta vunta ta ku tekiwa ka matimba ya xiyenge xa vuchuchisi hi ku andhaka loko murhangeri ka xiyenge lexa xa vuchuchisi eka advocate Shamila Batoyi va kombise timhaka ta ku mina ni vuye ni hleveriwa ku ku na un'wana a ngele sevenge i mani loyi a wu hleveriwa yena hayi tihakerimits anga hina hi xi-NPA a hi vuli vito munhu a nga se ya mahlweni ka khoto wa ku hey i mani vito tiotsi ata yang mahlweni se hi ta twa ku n'we angula vukini ka mhaka yeleyo mtivi wa nawu hi ta va hi kha hi bula na vona mtivi wa timhaka ta ku lwisana vugevenga na vo va yime ku lunga ku lava ta bula na hina hi mhaka yoyoleyo eka nhlekani lowu kasi ke yin'wana mhaka leyi kumbexani hi nga ta yi languta i timhaka letiya ta maphorisa lama ka masipala va nge hayi vumbhoni lebyi nga le ku nyikiweni le ka Madlanga Commission byi komba kahle ku maphorisa ka masipala van'wani va vo ti endlela hi ku rhandza van'wani va vo swigevenga va na milandzu yo yiva ku chayela va pyopyiwile ku tshova tindlwini na hambi ku ri ku dlaya hi mhaka ku a va hloriwangi ku la ku ta endliwa leswi ya va nge evading se a va ha kotangi va swi lulamisiwa swi swa muxaka wolowo se i tin'wana ta timhaka leti lava ku hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini hi toho loko hi lulamisana n'wanako lowuwani ku fika sweswiwani lava ndzawulo ya rihanyo lava va nga tshembisa ku va ta vulavula na hina a va se vuya ka hina se ku fika sweswiwani a hi koti ku va hi ya mahlweni na yona mhaka yaleyo kambe ku na xiphiqo xa ku ku na munhu a hehlaka leswaku a Limpopo ku na vanhu vo tala lava va fambaka hi tlhelo ra timhaka ta vukorhokeri lava tirhaka ka ndzawulo ya rihanyo kambe swi tikomba swi ri ku tikeni ku va ta heta lava va ta vulavula na hina kambe hi mhaka ya ku va swi ri ku tikeni hina heta ku ya hafu ku bila wena ya n'we hi twa n'we ku n'we mi le ku hlangana na yini hi ku hi nge yimi hi ku loko vo va ri ku hlweleni swi vula ku kumbexani va ka ha ri na swin'wana kambe na mingiseri loyi a nge i nghene exibedhlele hi 7 na mixo a ya huma na madyambu a khensani na n'we van'wani mi hlanganaka na mintlhontlho yaleyo a hi buleni hi hafu ku bila wena ya n'we nhlekani lowu wa Xikwembu kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe ke mufambisi wa xitichi mufambisi wa minongonoko ka Munghana Lonene FM mufambisi wa xitichi Rozana Rose Chabalala muhaxi wa ndhuma muhumelerisi wa ndhuma murhangeri wa ndhuma i na xitiviso lexi a lava ku xi hundzisa eka tihosi ta rixaka ra ka hina xitiviso lexi na nkoka swinene ni kombela ku n'wina hinkwenu n'wi yingisela Munghana Lonene FM hi ku a ni ma swi tiva na hina loko hi kha hi endla nongonoko Afrika wa vulavula na vula ni ku a mina la ka Afrika wa vulavula ni swi rhandza swa ku n'wina mi nghena mi vulavula hi swa tihosi a ti voteriwi tihosi to tswariwa se a hi amukeleni mufambisi wa xitichi hi twa kahle va ri timhaka tingani sesi Rose nhlekani riqingho leri a ri vuye ri tsema a ni swi tivi ku endleke yini kambe ke yimani hi tlhelela ka vona hi ku hi lava ku va hi bula na vona mufambisi wa xitichi va kota ku hundzisa xitiviso lexi va lavaka xi hundzisa eka tihosi ta ka hina ivi kusuka kwalano hi ya mahlweni na nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hungu rin'wana ri tsakisaka veri ku tlula kolomu ka 240 wa magidi ya vanhu va thoriwile ka kotara ya vunharhu hi 2025 leswi hetelelaka swi endla leswaku timhaka timhaka ta nhlayo ta vatirhi ti ya ehansi hi ndlela yaleyo unemployment rate veri yi hansi yi ya ka 31.9 wa ti-percent a hi tlheleleni ka mufambisi wa xitichi mufambisi wa minongonoko Rozana Sesi Rose Chabalala va nge va na xitiviso xa nkoka lexi va lavaka ku xi hundzisa ngopfungopfu ka vaaki hi ku angarhela kambe tihosi hi ku kongomisa Sesi Rose nhlekani inhlekani khalanga ni le ka vayingiseri va nongonoko wa Afrika wa vulavula eka nhlekani wa siku ra namuntlha na mixeweta xo sungula khalanga ni pfumeleleni ni vula leswaku hi ri vurhangeri bya xitichi hi khomisiwe tingana swinene hi nongonoko kumbe ntlangu wa swiphemu lowu nga tlanga namuntlha lowu a wu vulavula xikongomelonkulu xa ntlangu wa swiphemu i ku nyanyula ku hungasiwa ku hlekeleriwa kambe ku ve na laha ku nga hundzisiwa ku hlekelerisa lokuwa
hi vula hi nga tipfinyingi leswaku hi ri Munghana Lonene FM hi xitichi lexi xi hloniphaka swinene vaaki xikan'we na vukosi hi byi hlonipha swinene. Hi yo mhaka hi ndlela leyi ni kombela vandhavezitha hinkwavo lava va kumekaka exifundzeni xa Mpumalanga, xa Limpopo, kwihi kumbe kwihi laha va kotaka ku va hi yingisela, hi kombela ku khomeriwa hi ri xitichi eka vusopfa lebyi nga endliwa hi wun'wani wa vatlangi hi ku tirhisa marito. A ku ri ku tlanga, a ku nga ri ku ri xikongomelo xa ku tekela kumbe ku nyaja vandhavezitha van'wana. A va kombisa ku Romeo o fane a dyondza xikolo, se makombisele ya vona hi tihosi letiya timbirhi va nga ti quota na leswi nga tlhandlekela swi hetelele swi nga tshami kahle eka vandhavezitha van'wana. So hi yo mhaka hi kombela ku khomeriwa swinene, a swi nge he humeleli masiku na kan'we. Swilo xupukela lava va nga kandziyisa tlhelo na muhumelerisi, a swi fane swi nga helangi swi fikini na le moyeni. Hi yo mhaka hi ri xitichi hi kombela ku khomeriwa swinene eka vandhavezitha. Ni vulavurisa leswi ni khisa mina hi matsolo ko va ku a ni i radio ve nge ni voni, loko ko va TV a va ta ni vona hi ndlela leyi ni titsongahataka ha kona, ku hi kombela ku khomeriwa. Xikongomelonkulu xa hina a hi ku va hi tekela hansi vukosi kumbe vayingiseri hi ku angarhela kumbe ku twisa vayingiseri, i ku va hi va dyondzisa, hi va informa, hi va nyanyula. Se hi fanele hi va nyanyula hi ndlela ya vutihlamuleri. Hi yo mhaka ni ngo hi kombela ku khomeriwa vandhavezitha hi ku angarhela. Minkarhi yo tala va tshama va ku khalanga wena loko vanhu va swin'wana swi nga fambangi kahle un'wana i tlele ntirhweni, un'wana i ndle yini. Se a ni namuntlha la ni muhaxi Sesi Rose xitiviso xexo xi twakarile, tihosi ta ka hina na ti tiva ku ta swi twa loko vanhu va kombela ku khomeriwa. Kambe swi ta vula ku ta fane ku langutiwa ku loko lava va tsalaku, lava tlangaka, lava humelerisaka va landzelela leswi xitichi xi lavaka ku fikelela swona. Leswi hi nga ta swi langutisa swinene ku ya amahlweni. And hambi nto khombo nkateka a ni kotangi na ku wu twa ntlangu wa swiphemu walowo, ni wa wu landzelerisa laha hi kumaka kona minongonoko leyi nga haxa. A ni ri hlengeletani hi nkarhi lowu swi nga humelela hi wona, kambe ni vone swi ri na nkoka ku ri hi xitichi hi kombela ku khomeriwa swinene eka vandhavezitha na vayingiseri lava swi nga va ka swi va khunguvanyisile. Sesi wa mina mi twile, sesi wa mina a khensa swinene ku dya eku engeta. Inkomu ni ri vayingiseri a va xava mathikithi ya a Thula Mahashi Stadium. Ene nto maveriveri a ni tivi a ma nga se fika mahungu. Wun'wana ni hleveri a ni hina hi tirhaka hi mahungu, wun'wana ni hleveri ya ku mathikithi lama mi nga ma veka ma early bird swi tikomba ngeti se a ni tivi swi vula ku fika wa mtlhanu wa lowu. Hayi ni tshemba ku se ma ta va ma herile, se hi ya sungula vhiki lama tako a va languteli hi ta tshunxa na tanihi la zo release hi ta humesa nxaxamelo wa lava nga ta va nyanyula na ntsengo lowu nga ta va wu ri wona. And a wu durhi ngopfu ko va ka ntirho wa mina ku vula sweswo. Ni yo tsaka ngona mina ni vula ku ni vulavula hi swa ti-awards. Andzhaka loko ni vone ku vandhavezitha mi nga va ni khomelini, vandhavezitha hi ku angarhela, tihosi mi nge va hlaya hi mavito va ni khomelini, se ni tsakile. Inkomu sesi wa mina a khensa xexo mi yingisela Munghana Lonene FM. I ntiyiso ku hoxa vo vanhu ku hoxa vo vanhu va vurile mufambisi wa xitichi hi swihi swin'wana hi nga ha vulaka. Kambe ke tsundzukani hina la ka nongonoko a ni ngo hi vurile ku swi swa vuhosi na tihosi a hi vulavula hi swona laha ho dyondzisana hi anamisa miehleketo ku ya emahlweni. Se nhlokomhaka hi ti xaxametile ku ya hi laha hi nga vulavula hi koho. Se ni ta kombela leswaku hi landzelela tani sweswi na ku ta twa ku hi tihi timhaka leti mi nga khoma tona hi kota ku ya hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo. Nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Kambe ke hi nga se ya kule mina na wena ni pfumelele hi sungula hi hundza yena. Xikongomelo ka hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Va ri swikombelo swa mali ya NSFAS swa lembe ra dyondzo ra 2026 sweswi
swi pfulekile naswona swi ta pfala ku nga ri khale. Loko u nga se endla xikombelo endzela www.nsfas.org.za sweswi ku endla xikombelo. Swi teka ntsena timinete ta 5 ku tata xikombelo na ku layicha matsalwa yo seketela. Vengeri swikombelo swi ta pfala hi ti 15 ta Hukuri 2025. U sale na masiku ya le hansi swinene ku endla swikombelo swoswoleswo. Endzela www.nsfas.org.za ku kuma vuxokoxoko byo tala. Masiku lama ya nga sala, namuntlha hi siku ra vu-11, swi vula ku lo salela masiku ya 4 ntsena. Se endlani xikombelo hi ndlela yaleyo. xikongomelo ka heri duma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula And I can confirm- Pet Matebula. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. xikongomelo ka heri duma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Hlekani mingisero mngana lona FM Kansas sana loko ibela riqingho. Amkeleni n'wana mingisero lo nhleka. Aye Khalanga na Bishop Mafumo la ka Malamulele. Aye Bishop. Khalanga a ni lava ku langusa hi vumbhoni lebyi byi nga huma laha ka ad hoc committee loko nkunu a attendile laha and other related matters ku ri loko a teka xiboho yena as a person Khalanga kuti hey ingaku this evidence is very empirical and overwhelming against me. Chantswa ku ni step aside. Mara then NWC ya ANC yuko high wena a wu se chargiwa a court mara bona still ba vulavula hi ku ri a va voni ku ri a ti recuse loko munhu a vona yena hi yexe ku consciously u vona nga ku ri swilo leswiwani swi dema ngopfu part why va fane va n'wi protecta ku a nga step aside yet Akuna nawu eloki step aside lo wa hleketeleriwa. Mara damning evidence Khalanga. Okay. You, of course ani bona ba base ba inana ngopfu ka issue ku ri anga se chargiwa criminal ka court of law. Mara sweswiwani a hi swi tekeni ku ri I'm still a suspect in dlaye munhu mara a ndzi ze ni humelela le ka court of law ni ya chargiwa mara ni titwa mina ku hey swilo leswiwani vele na swi twa ku swi endlile swantswa ni yimela tlhelo ku at least ku na loko ni ya chargiwa vanhu va ta swi vona ku vele na yi protector part mara nguna mko hayi no swilo leswiwani apa yimili because constitution ya hina mina ni vona nga ku these guys they are not taking us very serious because evidence leyi humaka layani kahle yena okay munhu ke u suspendelwa yini ke why va n'wi kote ku n'wi yimisa ka va n'wi nyike special leave ka government ku va a nga se chargiwa because mina ni vona swi fana hi ku ani ku to step aside is not like wa resign ka ANC so yimela tlhelo ku ti processes leti ti nga ku endlekeni at least ni nga fani yima ni ya address vanhu Bishop very van'wani lava va hehla ku loko vondla sweswo ku ta tlhe ku sungula n'we va Bishop ku sungula ku mara leswi na Ncindani a nga hleketeleriwa hikokwalaho ka yini yena a nga ri ku step in aside hikokwalaho se mi sungula ku vula ku hikokwalaho ka yini a nga ri ku titweleni se mi lava ku na lava va nga titweli va fanele va titwela mara Khalanga here is a person is taking a conscious decision self-conscious introspected decision la nga ibona yena ku re
swilo leswi so swi tele ngopfu leswiwani ku ta na maphorisa kwala ni tshama kona va ta teka tifoni hala tlhelo ku na timeseji leti kombaka ku ri ni related na va mkhuti na va matlala na va mulifi swilo leswi tele ngopfu ni vula ku hambi ku va munhu i twa every day ku kha ku vulavuriwa hi wena ni vula ku loko sweswiwani vo n'wi kombela ku a hi swi tekeni ku swi ku na nhlengeletano wo karhi va a ya vulavula hi renewal ya ANC a nga swi kota nkunu ku yima a yi vulavula with confidence ku ri hi lwa na corruption hi lwa na ku xilo xinana hi ndlela leyi vito ra yena se ri nga taxisiwa swona sweswi decide ku a nga se chargiwa no vula ku ri swin'wana man Nemetwili Bishop ntombi ka mkunu mkunu abafana man swafana swilo leswi Bishop bye Bishop Bishop switsumsha emzini wezisizwa latsona emzini wezisizwa van'wana va kha va vulavula kahle va ku mkunu mfukeni xi ku mqhu tlhogomela mqhu 0860 0025 ka ha ri na munhu la 0860 002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela languta ka ha ri 29 timinete ntsena ku pela awara ya khume mbirhi a hi buleni mhaka hina hi twa ku mi timhaka leti mi lavaka ku va hi bula hi toho ni terile leti ti khumbaka timhaka leti ti humelelaka aka audio committee na timhaka ta madlanga commission ta bula na tona kusukisa le hafu ku bela awara ya 12 ku fika kwele ka hafu ku bela awara ya 1 n'wana mingiseri lo Hlekani khalanga mjani hi pfukile minjhani papa hi pfukile mani kombela ku vulavula hi swiyimo swa makhotso ni ta tshama nharhu ntsena vafana lava va ka Nzimande va vuya namuntlha kusukela le eSwatini se va fikini ma swi vona ke ma ta ku vona tikombelela ku hi kombela ke ya kaya ku ta vuya a Swaziland Maximum Prison loko tiva kahle ti vuya swinene loko mo hleketa ni Donald Trump i teke mabanditi and I think about 4 va serve life sentences ta vona a Swaziland ena va nga koti no escape hi ku katika ibe mlanda yin'we Butet liya nge Chikurubi a Zimbabwe va mveka la mi nga ta ka mi nga koti ku ololoka mi ta tshama mi bende 45 degrees lero a mi heleli hi ku mi to tshama mi korhamise nhloko na ni nga swi koti ku ni nga mi endlisa njhani mi demonstrator ibe miyaka liya nge Alcatraz ile inga khoma ti-drug lords tele Colombia na Guantanamo Bay va biwa loko va ri mabanditi hayi la South Africa ku ze va kombele ku vuya la kaya va swi voneni ka le holiday ni le Butet a hi teneni na yona hi ndlela yaleyo i tijele teto a Chikurubi vo mi nyika just ku mi dya ku mi hanya loko ri ku mi ri hava la vhakachelaka kumbe mi dya kan'we hi 4 days la Swaziland ku hu Butet loko va ku kasi ka hina ku onhake yini mingiseri ku onhake yini leswi ndaka ka hina ku valula Butet leswi laku ku valula ti-rights ti tele ngopfu loko no mi byela mali leyi va yi spendaka hi munhu la nga jele mi nge swi lavi yi average somewhere like 17,500 per month leyi va yi spendelaka munhu la nga khomiwa yaleyo mali ya ningo yo ahlupha hikuva mi nga kuma ku na la nga khomiwa a yi fiki ka sweswo hi mhaka yo yela yi pfutapfuta kwa mavokweni na tithenda na hinkwaswo kambe walowu ntiyiso Butet ni yima na n'wina 100% mara loko laha mi khomiwile swo fana na mi khomiwangi Butet loko mi ri jele matiphina mina everything va kota no accessa swilo hinkwaswo ni kombela mi cheka Alcatraz ku humelela yini hi vona va biwa lexiwani ti-prison warders ta kona a US ti khoma na Beitin ti ba nhloko leyi ze yi twa ma yi tiva Beitin a va huwi la va ba straight hayi hi leswi hina la kaya hi nge ximoroncixi ya leswi n'wina mi nge ximoroncixi ene lexi a xi na xikili xa kona ne hina van'wani trainile ku xi tirhisa va ri i tongfa
a loko ku ba hi xona swi endleka i lahlekela hi mihleketo a va huwi a Guantanamo Bay mo vana lebyi va nga byi khoma va nge i ma-terrorist mi nga byi rilela leswi hi swi endlisiwaka xiswona ve va veka jele liyani Edzaleni Nkowankowa ngiyana lekhapani uyikukahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela la ayisukeli mhaka nje hikutisela vativi va ku hlelela yona hi yona mhaka hi ku vitanela Professor Dumisani Mabunda lava hi lava ku bula na vona eka nhlekani lowuwani lava ku va nyikanyana xifaniso xa ku fika swi safe ambe ya kwihi kambe leswi swi nge le ku chaviseni prof i ku swi tikomongeti ngopfungopfu kwala ka EMPD la ku loko humeni swin'wana swo chavisa ngopfu van'wani swigevenga van'wani va pfinya van'wani swa chavisa swilo leswi swi nge le ku humeni ongeti himpela leswi eka Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va nga vulavula hi swo himpela swa hlangana kambe imani hi amukela professor hi twa ku vo va rini prof nhlekani inxikani khalanga hi xewetana va yingisela no aya cancer swinene kumbexana hi sunguleni la College of Law ku va ka ku ndleka yini swi tele khalanga swi nge ringani ka nkarhi lowu ni nga nyikiwa wona kambe hi tirhana na swilo leswi yelanaka na nawu na leswi yelanaka na vugevenga ha nghenisa xandla aka ku va hi va trainer maphorisa na lava tirhanaka na swa nawu ku va va landzelerisa nawu hikuva leswi hi swi tivaka hi ngo no one is above the law mara loko van'wani va endle milandzu khalanga ma swi vona ku humelela leswiya swi ngo hi ngo ku na animal farm leswi vulaka ku ri khalanga swi nga endleka a ri na xiyimo xa le henhla xo tlula xa mina kambe hi ku languta hi matihlo hi vona hi nga ku ha ringana hi ku ya hi swa nawu kambe loko khalanga a endle swihoxo a khomiwa ku fana na tanda swa yena swi a nga yi jele no ya jele hi khalanga mo tsaleriwa papila ntsena ku ri hi Mvhulu ni ta khoto hi ta n'wi vutisa swivutiso kambe Mabunda yena o landzeleriwa in public a tlhatlhomiwa na tinketani va bohiwa na milenge na mavoko hala ndzhaku hala se a hi yeleni mahlweni loko mi ma ha ri ka yaleyo mhaka ku na vumbhoni lebyi nge le ku humeni ka ti-commission leti ka commission leyi nga le ku endlekeni kwala a Pitori ngopfungopfu loko ku langutiwa ka timhaka ta matirhele ya maphorisa ngopfungopfu ka masipala wa Ekurhuleni swi tikomba ongeti ku na mimbhovombhovo yo tala mi le ku tweni ka yini prof swivutiso swa kahle khalanga vanhu lava va vulavulaka va yimela Ekurhuleni Metropolis ni nga swi vula leswaku ri there's nothing to lose se loyi a vulavulaka namuntlha se i retirile no retire no ka ni nga ha tsundzuki kahle hi ma-PA kambe swa tikomba ku ri a va ha vulavuleli ku ri loko swi lungha swa vona va ta tlhela va thoriwa hi ku nkarhi wa vona se wu herile kambe swi tikomba swi tshamisekile swi yelana na leswi General Mkhwanazi a nga swi vulavula swa ku ri yaluya Mkhwanazi yaluya loko ri Mkhwanazi loyi wa phorisa a nga lava ku vulavula ntiyiso a ta va nga hume swihundla swa un'wana loyi a nga na xivongo xo fana na xa yena kambe i swi vurile namuntlha hi sweswi hi nga n'wi vula ku ri i muprofeta because loko a swi vulaka ku sunguleni i n'wi thinthile yena yaloyi lava va vulaka ku hi yena namuntlha ku ri a yimela lava va nga na swiyimo swa le henhla ku va ya tilivhini yena a sala endla kungundzwani a tirhisana na swigevenga a endla ti-agreement na swigevenga ngopfungopfu kwala ka ku vanhu va se ku yiwa na lomu mi kuma a ku pfumeleriwangi ku yiwa hi ku i nga ri swa va Meyerton na va Ekurhuleni ivi mi langutana leswi a ku endleka ku sweswiwani a hi khale ngopfu hi vulavule hi yona ya loko maphorisa ya le City of Johannesburg ya khomiwa kun'wana va ku va tlule mindzelekano ku le ku ndlekeni ka yini hi ku ongeti ku na mintwanano leyi va ku yi ri koho kambe vukungundwani lebyi byi endla ku vanhu va ze va ya na lomu a va nga fanelanga va tirha kona khalanga na ku hala Limpopo hi twile mahungu ndlela ya ku ku na maphorisa ya nga suka Limpopo ya tsemakana ndzilakani ya endla vugevenga hala Mpumalanga so swilo leswi swi chavisa ngopfu khalanga hi ku vanhu lavawani va va mbale swiambalo swa ntirho na loko ku ri ku va endla vugevenga swi va easy ku ri khalanga loko mi kha mi drive na madyambu a mi ri na show kwala ka Munghana Lonene
navusiku mo vona ti-blue light a ni ri mi nge tsutsumi ta yima mi ku maphorisa and then va mi tekela swa n'wina loko mi katekile mi ngo tlhe mi kota ku ya exitarateni mi kombela ti-lift kambe vo tala va luzekeriwa hi vutomi bya vona hikuva va tshemba ku ri lava i maphorisa so i nkarhi wa kahle wa sweswo ku ri vugevenga lebyi nga nghenelela lomu maphoriseni byi susiwa hi ku a hi vuli ku ri hinkwawo maphorisa ya bihile kambe maphorisa kuloni va swi tiva ku lava va bihile hi vona va fanekele ku va humesela handle kambe loko va ringeta ku va fihla swi vula ku vugevenga bya hatla ya mahlweni vaakatiko va tikuma va ri ka swiyimo swo tika swinene hikuva a wu nge tsutsumi loko yimisiwa hi munhu loyi a nga na ti-blue light i ta ehleketa leswaku i munhu wa nawu loko yima hi loko se swi herile. Prof, la ku hundzisa xinavetiso xin'wana xo va minete ntsena hi ku leha kambe loko xi hela a ni lava ku mi sungula la mi nga tshama mi vulavula hi swona loko hi kha hi bula ka van'wana masiku timhaka leti ta ku loko hi mi languta prof hi tiva na ku laha mi tirhaka kona hi hleketelela na ku mi nga kota ku fikelela leswiwani swilo leswi mi nga tshama mi vulavula hi swona swa ti-lifestyle audit hikokwalaho ka yini swi tikomba ngopfu swi le ku tikeni ku va swi endliwa hi ku loko mo languta swin'wana swa leswi swi endlaka ku vanhu lava vanhu va tikuma va kha va nghena ka swilo swa mixaka lowu mi kuma va kha va hanya vutomi lebyi nga vulavurisaniku na miholo ya vona ku ya hi leswi swi nge le ku andlariweni loko hi kha ku langutiwa ka timhaka leti ti fambelanaka na EMPD kambe loko ni vuyela prof mo ni khomela tani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. hi la bula na Professor Dumisani Mabunda vona va suka ka College of Law a University ya Afrika-Dzonga UNISA tani mutivi tlhelo ra timhaka ta ku lwisana na vugevenga hi ndlela yale. Prof, ni khensile ku va mi ni khomele tani timhaka leti ta lifestyle audit ku tshama ti kha ti vulavuriwa kambe loko mi yingiserile hi nketani kumbe mafambele ya timhaka ta vukungundwani lebyi byi va ku byi endliwa swigevenga na maphorisa hi ta huma ka xiyimo lexi. Khalanga loko ku ri na ku tiyimisela hi mfumo leswi hi swi vitanaka i political will ku susa ku tsuvula vugevenga na timixi ta swona ta byona swi nga koteka kambe swi ta tekanyana nkarhinyana wo lehanyana hambi ka maphoriseni va vulavula hi swona kambe loko swi ta ka ku va swi implementa leswi vo ngo va lava ku swi endla ku cheka ti-lifestyle audit a va swi endli hikuva ku ri na ku nghenelela ko karhi van'wani va vula leswaku ri ku na leswi swi vitana nawu lowu ngo i POPIA Act lowu ngo vanhu va fanele va sirheleriwa timfanelo ta vona ti nga ngheneleriwi ngopfu hi swona swi delayisaka kambe hi ku famba ka nkarhi loko ku ri ku ko va na lava va nga na leswi swi vitanaka i backbone ku va va implementa milawu leyi nga ta endla leswaku yi endla vuxokoxoko loko maphorisa ya tinghenisa ka swilo swa vugevenga then hi ta va na ku tshemba ka vumundzuku kambe swi ta tekanyana nkarhinyana leswi mi nga swi vula Khalanga swi na nkoka ngopfu loko munhu mi vona suddenly a famba hi timovha tin'wana te le henhla ngopfu kambe mi karhi mi swi tiva leswaku ri aka xiyimo xa yena xa vuphorisa i le hansi hi ku ya hi swiyimo swa maphorisa a ku fanele ku va yo red flag yaleyo ku ri vanhu lava nga kusuhani na phorisa rero ku va vona va sungulaka ku va endla leswaku ku ba swipyiriri hi leswi hi swi vitanaka i ti-whistle blowing kambe a swi tiva leswaku swi na vunghozi ngopfu ku va ba xipyiriri hi ku ya hi nawu hi ku hambi va ri vatirhikulobye va munhu yaloye va va ri nghozini ngopfu lero a nga swi kota ku ri loko vo n'wi ripota a kota ku endla vulavisisi ku ri i mani a nga vula leswaku ri ni endla vugevenga se vutomi bya munhu yaloye byi va enghozini kambe swa koteka Khalanga hi na ku tshemba leswaku ri loko swo implementiwa hikokwalaho hi fanele hi sungulaka kona ku ri phorisa ra ku huma a college handle ka loko ri lo khoma loto kumbe ri huma ka ndyangu lowu va dyaku zambhala ra pondo sweswo swi nga twisiseka ku ri hikwalaho ka yini xiyimo xa yena xi tikuma xi xe le henhla ngopfu kambe swi lava ku swi lavisisiwa ku sukela kwala ka maphorisa laha nga le ka xiyimo xa le hansi kambe ku lavisisa hi vona va hlanganaka ngopfu na swigevenga leswi nga na timali se swi hatla swi va nghenisa aka ta vona Prof, ku lavisisa kambe swi ta kotekisa ku yini loko ni kha ni yingisela un'wana wa vanyiki va vambhoni namuntlha a kha kombisa timhaka ta ku na vanhu vo tala va nga ka
va nga ka payroll ya EMPD xikombiso va nga na milandzu swihehlo ku tshova ku pfinya ku dlaya ku chayela va pyopyiwile leswaku swigevenga swi le ku tirheni hi nawu. mali yi tika ngopfu khalanga na n'wina kumbexani loko mo hlangana na swona swi nga mi tikela nyana ku swi ala ku ri tekani mi hoxa xikhwameni mi languta tlhelo kambe ku na milawu leyi hi swi vitanaka ku vetting a ni tiku ni ta swivula yini hi Xitsonga khalanga mi ta ni pfuneta leswi commissioner lowu le ku rhuleni a nga hlamusela ku ri a va fanele va vetiwa hinkwavo kambe loyi vo ngo Mkhwanazi loyiwani a ya openly a ku mina ni nge vetiwi na vanhu lava ni tirhaka na vona a va nge vetiwi ku va va nyiketiwa ti-clearance certificate ku ri hayi wena hambiloko ku ri milandzu ya kona yi ri kona kumbe yi endliwe a nga se nghena maphoriseni sweswo swi nga hlamuseleka kambe loko swi endliwe va ri karhi va tirha kwala xiphoriseni va va na milandzu yo hambanahambana kambe ku nga endliwi nchumu hi swona swi vula leswaku ri valava va nga henhla na vona va fanele va khomiwa hikuva vanhu lava tirhaka hansi ka vona a va pfumeli leswaku ri va lavisisiwa ku ri hikokwalaho ka yini ku ri na vugevenga byo tala ehenhla ka vona kambe ku nga endliwi nchumu. A hi tseleni prof hi ku ni le ku tivutiseni swi vula ku nghena ka metro swi olova ku tlula ku nghena maphoriseni lama ma muhlovo wa wasi hi ku loko mo languta maphorisa va vhe va ku byela ka handle wa swikombelo ku loko ri na criminal record nga zi ringeta a wu nge ngheni se hikokwalaho ka yini swi fanele swi nga fani swi leswi hi ku ntiwe va komba unge timhaka ta ti-vetting leti ti le ka SAPS lava va ti-metro vo kombela kunene ku fana na mina na n'wina loko hi la ku ya vona ku Ncindani munhu wa njhani. Kala nga mi vutisa xivutiso xa kahle mina loko na ha tirha aka criminal record center a ku ri na leswi hi swi vitanaka AFIS automated fingerprints investigation system leyi hi nga trainiwa hi vanhu va le France loko yi introduce-iwa la South Africa yi tirha kahle ngopfu loko munhu a khomula police station a tekiwa ti-fingerprints ti yisiwa ka database lero loko mi ya yimisiwa kun'wanyani a hi tirhisa swin'wana va ku i morpho touch u fika i vekela rintiho ntsene a xi ta komba ku ri i tshame i khomiwa giyani a hlanganani i khomiwele yini kambe ti-system letiwani a ti hlanganisiwanga ku na home affairs leyi vitanaka HANIS loko a swo kota ku ri swi integrate-iwa ti-system letiwani a ti ta kota ku tsuvula sweswiya hi swi twaku namuntlha ku ri maphorisa ya na ti-case to karhi kambe hikuva system leyi yi tirhela maphorisa ntsena that's why loko munhu a khomiwile a yisiwa police station ku tekiwaka ti-fingerprint mara le ka metro leyi hamba lo khomiwa a ku na system leyi va nga ta teka ti-fingerprints leyi nga ta linkiwa na AFIS system kumbe HANIS system ya le ka home affairs that's why mi kuma ku ri na vanhu lava humaka le handle leyi loko va nghena laniwani hi ku a va tekiwi ti-fingerprints va ngo ya mahlweni va endla vugevenga yindlu yin'wana na yin'wana va nga khomiwi hikuva ti-fingerprints ta vona a ti kona ka database so i nkateko lowuwani wa ti-commission leti leswaku ri government yi ta kota ku integrate ti-system letiwani leswaku vanhu lava nga ta endla swikombelo swo karhi va kota ku kumiwa loko ku ri ku va na milandzu leyi nga outstanding khalanga. A ni ku hetile prof kambe un'wana ri ni hetisela hi timhaka ta ku ni tshame siku rin'wana ka nongonoko walowu ni vulavula hi swona kambe un'wana muyingiseri wa ni tsundzuxa la a hi mhaka ya ku kumbexani laha Afrika-Dzonga prof swo tikomba ngeti vatirhi vo tala ka swiyenge swo hambanahambana i nyika xikombiso ku ka home affairs ku ririwa hi ku ku na vanhu va nyikiwaka mapasi swi nga ri nawini ka traffic department ku ririwa hi ku ku na vanhu va kumaka ti-license swi nga ri nawini kwihi swi vula ku a swo vula ku va Afrika-Dzonga van'wana un'wana na un'wana tikhomele xinkwanyana xa yena loko munhu a ta fika wa vutisa ku ni ku tsemela hi kwihi hi le ku xaviseni tiko leri hinkwerhu hi fanele hi endlisa ku yini prof hi ku n'wina sweswi mi ri i nkarhi wa kahle wa ku mfumo wu kota ku vona ku ti-system ta hlangana kambe hina tanihi vaaki hi ku angarhela ke ya i xivutiso xa kahle xo xikhalanga loko hina hi pfa hi va na nkateko wa ku ya matikweni ya le handle khalanga loko i fika airport i fika i vekela rintiho kumbe va phancha ID ya wena
system ta vona ta swi kota ku vulavurisana i kota ku clearisiwa i kota ku nghena gate ni hundza i famba ya la kona kambe la South Africa i swiyengeyenge swo karhi hi tirha in silos i xikova xilungu xexo ku in silos ku tirhiwa hi group loko vo kota ku integrate ti-system leti ta ti-group letiwani swi ta endla ku ri ku tirhana na vugevenga la South Africa swi olova hi ku vanhu lava va nga endla vugevenga va ta hatla va kota ku vonakala va kota ku va nga yi mahlweni va yisa vugevenga bya vona kambe at the moment a swi koteka kambe hi ni ku tshemba leswaku swi ta endliwa ti-recommendations ka madlanga na le parliament I'm sure ti ta swi include sweswi ku masiku man'wana na man'wana hi tshama hi kha hi va nyiketa ti-advices kambe swi le ka government ku ri yi ta implementa ti-advices leti hi va nyikaka tona kumbe swi to tshama ti-library vugevenga byi ya mahlweni khalanga. Prof khensini nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Inkomu khalanga hi ta vulavula ku famba ka nkarhi. Inkomu i Professor Dumisani Mabonta lava wa sukaka ka the College of Law a University ya Afrika-Dzonga hi bula na vona va kha va nyika xifaniso xa hilaha swilo swi fambaka ko hi ndlela yaleyo loko murhangeri wa xiyenge xa vuchuchisi Afrika-Dzonga eka advocate Shamila Batoyi va sungula mbulavulo wa vona namuntlha bete hey hi sungule loko ni thoriwa hi lembe ra 2019 xiyenge lexi a xi ri hansi ka ntshikelelo swinene a xi hlakatiwili hi hoyihoyi va vurise sweswi hi hoyihoyi leyi a yi ri koho 10 ra malembe lawa ya nga hundza 2019 10 ra malembe lama nga hundza kusuka 2009 se swi vula ku swi nga va hi ku ya hi leswi va nga swi vurisa swo swi vula ku swiphiqo swa vo na leswi van'wana va vulavurisa swona swiphiqo swa hina ha swi tiva ku swi sungule kwihi hikokwalaho ka yini hi nga kongomi hi ya kona lava va nga ka ntshamo lowa TRC tolo wu nga hundziseriwa mahlweni na vo va vula va ri kahle swi fanele swi tiveka ku i vamani va nge le ku pfalapfaleni ku miniti yi nga humi eka presidency ya lava va koka vandanganda ku swi koka milenge presidency ya va president Thabo Mbeki na presidency ya va Jacob Zuma hi ta twa wena 0860 002 andaka leswi ina na ku va mi vulavula Xitsonga swinene laha hi nga kona eka Midrand swa tika ku vula ka n'wina mi nge swa tika hi nga ka hi nga humi eka nkarhi wa swilo swa ku va hi corruption yi nga koti ku endleka yi hela laha Ivory ku na xitokofela xa maphorisa va kota ku khoma vanhu va le handle va humesa timali va tlhela va phinda va tshika a ma endla 15 va endla xitokofela so but hey swi ta tika ku vula ka n'wina va khala swi ta tika lava tshama ku hala Ivory va swi tiva swinene okay Ivory le Thembisa mus swa tika swa tika kambe n'wina mi swi tivisa ku yini ku vandla xitokofela no ani hi va van'wana va hi kombela ku ri va hi vulavulela na vona ku va tshika vanhu lavaya va ta kota ku va vulavula na vona ha va vona ha swi vona ene mi vona yini lexi xi ndaka ku vandla xitokofela le laha ni nga kome na ku tiva sweswo mi vona yini loko ani everyday process ya endleka lava va khoma va tlhela va tshika hina a hi na matimba hikwalaho ka ku va ho va munhu ordinary ma swi vona Mbuyangwani mi twile papa ra cancer na cancer swinene i ku na n'wana kwa n'wana hina wona hi masiku hinkwawo kwa tindleveni inkombo to mina cancer swinene ku dya ku ai 0860 002 bete hi wona mani ai my dear inhlekani mi amukele ka mngara lonene njani khalanga Pet Matebula papa mina ipfukeni n'wina mi njhani ipfukeni I can't magale ya metropolis ekurhuleni so leswi i khale swi karhi swi humelela a swi nga ta vula loko Hlahla Mkhwanazi a nga vulavulanga a ku ta va ka ha lowu a swi ta va swi continue swi karhi swi ya mahlweni ene xin'wana lexi hi vavaka because a ni va swi tiva ku timasipala ti controla hi party yo karhi leyi va ku yi wine ti-election ka local government so those people va nga in charge va nga tiposini leti ya kwala henhla laha van'wana hi nga rivali ku ti-cater deployment
so and loko va vula va ta ku byela hi and ndzi kwata ngopfu mhaka leyiwani va vona issue ya ku munhu a ku it's individual the word individual na sabotage that is the slogan and hi kwata ngopfu mhaka leyi se hi nge pfuki humile ka mhaka leyi mhaka yikulu swi leswi veka henhla ka vaakatiko ku ri hi huma njhani ku ri hi ya ta hi hambana swilo swa loko ho vulavula ku swi nge continue ku na ku heta ku vulavula na mpano n'wana sweswi a hi khala swi na 2 hours a ni byela hi the word sabotage loko hina ndzi hi na vutomi ngopfu we wa ri ntsongo ku kombisaka hi huma kule na swilo leswiwa naswona se lexi humelelaka ku va ku na justice va ayidegele ya vo Andre Johnson ina me we wan hlama so loko a wela ka ti-Scorpions today mara a ri corrupt ka ayideg leyi nga ka yona kambe me va mi fike njhani kwala ka ku i corrupt mi va mi fike njhani ka ku i corrupt sweswiwani mani Advocate Johnson i corrupt ku why va teka ti-decision ku na vanhu va ku ta ti-wrong doing nga loko va ta va investigator intelligence lo nga ka heta ku intelligence South Africa Khumalo Dumisani Khumalo mara ku na ti-rotten potato ti nga tala ngopfu laha vo va tlumisa ku xalwe phela ile ku honeni because those criminals letiya a nge le ku tikhomeni hi to ti funda ku the ruling part my twisisa but this thing happened from 2009 this government capture yi rana hi swigevenga my twisisa vayingiseri a va nghena la minkarhi ya ku tala va ku he maphorisa van'wana swigevenga he va timetro tona ni kaneta kambe loko swi va capture khale vanhu lava a va na pride on plan loko mo langusa this fight loko a karhi a ka matlanga commission a hlamusela ku va n'wi tsatseni ka ku tala ku va ta n'wi dlaya ku i vulavula ngopfu hi mhaka that Julius Sibiya because that Julius Sibiya loko mo langusa those police officers va longa ka Metro Police most of them that very can member that the ruling party yi rula ku masipala luwa my twisisa se yin'wana leyi hlupaka because vo instructive this thing leswi swi endla ku va kota ku chela mali ka organization kota ku endla tirhani kota ku campaign and everything a va swi koti ku generate a swi koteki mara ku mi nga vulavula mi nga hoxi organization hambileswi mi nga vulangi ku yi nga si tumbela xikotana it's clear because this government when they took over in 1994 the police maphorisa va zanga va chomela swigevenga but today those police officers va tshama na swigevenga va tirhisana nemetwe nemetwe papa cancer 0860002543 tsundzuka la munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela 0860002543 hlekani hey mpfukile boto mina mpfukile minjhani n'wina mpfukile a khensa but mina xikhalavito aye but mina ni nga yi veka hi ndlela leyi botete leyi ya maphorisa ya metro ya Kurhuleni ne ya swa tika swinene swa hlupha ni swi experienceile hambileswi na mina ni nga ta tiveka ku ni ze ni ngo hambi ni to ni tiveka ku ni wele ka ku va ni karhi ni ri ka xitlhaka xo taniyani hi ndlela leyi vakulukumba lavayani matirhelo ya vona va tsutsumisa timhaka ta mali va teka ti-bribe a va futhi a va ze va ku yini na loko va ta va yini especially ni nga mi kombisa hi ndhawu yo fana na Ivory swimovha leswi renkaku laya leswi va nge swi gachivani yini sweswi swa ti-avansa na yini ni nga mi byela ku 95% ya madirayivha lawa ya nga laya a ma na ti-drivers license hambi vo nghena sweswi ku va chekisisa va endla yini ku va na vakulukumba va chekisisa a va na ti-drivers license and i vanhu va ku huma ehandle va hava kambe mina ni nga mi kaneta sweswi ni ku mahemba 95% mi yi hlayelele njhani n'wina vulani leswi mi kotaka ku swi fikelela phela loko mi ku 95 mi vula ku ka vanhu van'wana ka ti-driver tin'wana ta 10 ko va wun'we nga na license lavan'wana va hava hi swo mi vulaka swona swi nga va possible ngopfu mi fike njhani kwalaho loko ni vula so ni vulavula hi ku ri ni tirhile layini liya na yi tiva mi ka mi tirhando ka mi vutisa swa ti-license a ni vutisa
swa license ka tivaniwa swinene ene a swi simple ku kambe mi nga swi vuli tanihi ntiyiso mi ngo ni hleketelela ku ya mi nge swi vuli tanihi ntiyiso ku a mi na byona vumbhoni mi vula ni ku ni hleketelela ku swi kota ku twala ku mo swi hleketelela bothete loko va fika a festereni a wu ti hluphe chika ku pfula festere ra wena halayani u siya 20 randi 10 randi 50 20 randi 50 randi swi ya hi ku movha wu langutisisa ku yini kumbe loko u ri hava na disk swi fambisana na sweswo leswi vulaka ku na movha ya tifambela yi ri hana disk kwalano ku no disk xi tirhaku laya ntsena xi damarheto swi endla nkarhi wun'wani ma vona xo khusa disk holder ntsena xi ri kona kwalani xi damarhetiwini ku nga ri na disk hayi no problem movha wu famba wu ya mahlweni loko munhu wa kona a ku chayisa a karhi a famba loko nete a ku chayisa u karhi ku fambela maybe hi movha wa wena u tiyela lomu ya kona a yi to chika kusori or a chika suka tsutsuma sweswo leswi ma ha ku hetselaka hi swona ni hlangane na swona a xawela malembe ndzhaku sweswo swa ku movha yi tlumba yi tlhe yi phuxiwa yi nghena mutini yi ri hana license ni mi twile bota veni khesile tlhelo rero 0860 002543 laha hina hi nga kona sweswi awara yan'we kwala mun'we mi nga kona nkarhi muni kambe ke loko hi heta hi vuya na n'wina ka 0860 002543 yi va ni mi byela ku ni le ka mageva sweswi awara yan'we xava lofurasi palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860 i ntiyiso masagwadi ya rhurheriwa Bushbuckridge Municipality hi ndlela yaleyo hala ka vaamo ka amukelani Dlamini le Bushbuckridge Municipality kokwalaho se hi sweswo mi ngiselo Munghana Lonene FM se n'wina mi ri yini mi le ku xaveni mathikiti xavani mathikiti hi kota ku ya hlangana le Athula Mahashi Stadium hi siku leri ra 20 thikiti i 150 rand hi ndlela yaleyo se n'wina mi votela ku tinkambi votelani tinkambi ta n'wehe mi kota ku vona ku ta hetelela ti ya humelela na n'we tinkambi ka ti navetiseni loko ni kha ni languta ka social media ka n'wina va tinkambi ku na van'wana va tingheni na khana va vona ka va zi va no va nominate wheel ka Xitsonga Music Awards a va tingheni ya kha mi vona kwa se loko mi nga votiwi mi ta vuya mi ku kahle ku va mi le ku tinavetiseni yana ni mahlweni mi tinavetisa ku va kota ku mi votela mi gangisela tivoti hi ndlela yaleyo va kota ku mi votela hi ndlela yoyeleyo 0860 002543 ni la ku ya tlanga ti-voice note leti mi nga ni rhumela toho kambe ni nga se endla tani ni pfumeleleni ni sungula no hundza hi laha khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nteni la ta twa lava nga rhumela ti-voice note na va vona sweswi hi ta kota ku twa ku n'we mi nga rhumela ti-voice note a mi angula mu ku yini twana laha rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nhlekani Brapet na muhumelerisi wa n'wina Brapet i nga ri nyimpi ya ku va hi kombetela maphorisa kumbe maphorisa ma karhi ma hehliwa hikuva ma karhi ma ri na xiave ku tirhisana na swigevenga a yi nge heli sweswi ende yi languteka i nga ri hi nga ka yi nga heli ma vona loko ku ri ki vuchuchisi bya hina a byo tirha ku fana exactly na loko maphorisa ma karhi ma khoma ma yisa munhu a ku chuchisiwini swi fika swi famba hi ndlela ya kahle swilo swo tala swi ta swi nga ri kona swigevenga swi na freedom hi ku tiva ku ri hambi maphorisa yo swi khoma ka hina community malo swi fika le mahlweni ka vuchuchisi swi ya famba mahala kumbe swi ya va swi nga hehliwi swi kumbe swi nga voniwi nandzu se ha to kombetela maphorisa hikuva ma ri na manyala hi nga languti hala kun'wanyana la swi helelaka kona ku ri xana kona swi nga swi fambisisa ku yini na mi nga kuma ku ri vukungundzwani byikulu byi loko le ka vuchuchisi Brapet inkomo Enhlekani Bushbuck na muhumelerisi Mr Njindani Bushbuck ku ri loko i pfulela radio i twa leswi i ku i nghena ka ti-social media i hlaya leswi a na ha tivi na nhloko ya melewa yi tshama yi kha yi pandza hi ku swin'wanyana swa chuhisa Bushbuck ku na loko ku ri wo tikuma i ri patwini wa ti vutisa ku loko ku ri city of Ekurhuleni a ku ndleka swilo leswiwa mi kuma ku timovha ta swigevenga ti ndliwe ku fana ta maphorisa
and hi koho ndhawu leyi a ku reportiwa ngopfu koho ti-crime leta ta ku vanhu va tekeriwe swa vona, vanhu va duvuriwini, vanhu va endleke a ku rhuleni. Mara sweswi va le ku jikajikeni va tsandzeka ku khoma vanhu lava mi swi vonaka. Se va kumini vumbhoni lebyi va kumekini, a va khomiwi vanhu lava khomiwaka Bushbuck man. Hayi inkomo. Hlikani Khalanga na Jidani ka Afrika wa vulavula. Khalanga vugevenga byi khome hi vona lava mfumo. For lomu ka lomu ka xiphorisa, maphorisa va tirhisana na swigevenga, byi nge pfuki vugevenga byi herile. Hikusa na kula ka mfumo leswaku nawu wu hloniphiwi, nawu wu tekeriwi enhlokweni. Nawu a ku le ku fambiweni wona, un'wana ta endlela ku rhandza. Se kulukumba lo yena khensa loko a veke mavonelo la nga maveka, vuhleri bya yena byi khensa swinene. Because na kula ka Home Affairs vanhu va le ku kumeni mapasi hi ndlela vukungundzwani, na le exikarhi ka lava tipolitiki va le ku endleni vugevenga, a swi le ku langutiweni lomu ka traffic department va le ku endleni vugevenga. Vanhu va kuma tilayisense lana munhu a nga tivi ku chayela a ya nyikiwa pasi. Se swa karhata swinene. Francis kuna makawuni inkomu. Enhlikani lowunene na vaxumi DP na muhumelerisi Ncindani. Ni kombela ku nghena ka liya ka Shamila Batoyi le ka Adoko. Leswi a swi endlaka ku mhani loya DP hayi ku ya hi mina is totally unacceptable. I mean i nge fiki i ku ehleveriwini i ri head, and then loko va fanele i vula vito ra munhu a wu swi koti ku hi hlamusela leswi vulaka se munhu yaloye u wa hina musi. So a yela yini laha ka ra swi tiva ku a nga la ta vulavula hi mavito ya vanhu, ene loko a hleveriwini i endle yini, a nga ndlangi nchumu. So a nga ndlangi internal investigation, a nga ndlangi nchumu, i byela timhaka ta ku munhu fanele a appeara court, and then ku nga ta reveriwa vito ra munhu, and then i appeara ring court munhu yaloye a nga si tshama chajiwa. So ku ya hi mina i le ku huseni mhani yaloye a va deal na yena decisively, a vulavula ntiyiso ku i yele yini laha. Inkomu. Ayi Afrika wa vulavula hi nge kaneti ku ri maphorisa van'wana vhele va tinghenisa ka swa vukungundzwani, kambe ku herisa swona i ku va munhu un'wana na un'wana yena hi yexe a nga pfumeli ku vukungundzwani byi humelela hikwalaho ka yena. Xo sungula vanhu vo tala Khalanga va lava nyikaka vanhu maphorisa timali, vo rhanga va ti humesa maphorisa va nga kombelanga, and va vona ku ri swo antswa ku tlula ku va ya a switokisini. Se ku na va maphorisa nkarhi wun'wanyana va ti lavela mali va hetelela va teka. So kambe loko munhu un'wana na un'wana kusukela sweswi u ti byela ku a ku na vugevenga lebyi nga ta endliwa, i yena a kha a swi vona na ku hoxa xandla, leswi nga hela. Enhlikani lowunene Bushbuck, enhlikani lowunene na le ka muhumelerisi na vayingiseri hinkwavo. Bushbuck, nyakanyaka leyi hi nga ka yona tanihi tiko ra South Africa a hi nge pfuki hi hume ka yona. The only thing lexi nga ta endla ku ri hi huma ka yona hi loko mavandla hinkwawo ya tipolitiki lama ma nga kona ka parliament mo fa kumbe ma huma hinkwawo ive ku sunguriwa mavandla lamantshwa. Ni khomeli mingisero wa mina ngele ku twaleni kahle mingisero loyiwani kambe i tlhelo mhaka yona leyi a vulavulaka yo yi na nkoka swinene, kambe nkandziyiso wa yehe wu nga hundlangeku kahle mingisero meni khomeli ka swoswo leswo. A hi kuti mingisero mina 0860002543 ku na nkandziyiso wun'wani wu nga jikajika laha wu vulavulaka hi timhaka ta ku loko wo tshoveka voko i ri Limpopo vhete swi tiva ku swi nga endleka swi tika ku va i kuma vutshunguri bya muxaka wolowo hikokwalaho ka ku kayivela ka vukorhokeri byo lebyo a Limpopo. Kambe hi ta bula hi swona kusukisela ya hafu ku bila awara yan'we hi ndlela yele. Vandla le rihanyo va rhambile kambe va si kuma nkarhi wa ku ta va ta vulavula na hina hi so se ta sungula hi twa n'we ku n'we miri yini hi mhaka yoleyo. Kambe ke hi nga se endla tana hi sunguleni hi tsamaka leyi hi nge le ku buleni hi yona leyi nga hi vulavula na Professor Dumisani Mavonda yo ya timhaka leti ta vumbhoni lebyi nge le ku humeni bya ku komba hi laha maphorisa van'wana va tirhaka na swigevenga hako, van'wani va ti vuyerisa hi ndlela yeliya. Swin'wana leswi kumbexani na hina tanihi tiko hi nga ti vutisaka ku hi fike njhani ka xiyimo xexi xa ku va maphorisa na vo va fanele va ti vuyerisa hi timhaka ta ntirho wa vo wa siku rin'wana na rin'wana.
ivi swi tlhe swi nga vi nandzu ma vo mhaka kona nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860002543 tsundzukani ku minkarhi hinkwayo loko n'we mi vulavula hina hi ri Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku wena Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. a hi amukeleni lava nhlekani Nhlekani Dr. na vaxumi na muhumelerisi. a hi vutomi hi vatomi ngo vona vutomi Ni rhamanyana pensa ku eka nongonoko swinene vule ku plan matihlo ka switlo tangona tani va yingiseri lokho vulavula kana ka wona mina mhaka leyi lava ku vulavula yona na pensa advocate kwalani lava mi ri na vona ka leswi va nga swi vulavula swin'wana swa swona leswi minkarhi yin'wana hi nga ta ku hi pfuneni jikajikisana hi swona ni nge ni sungula laha ni nyika xikombiso laha ka leyi va nga yi pimanyisa ya kombeta timhaka ta makhomela ku vona lava khomiwaku va ku hayi Pat Khalanga i to landiwa namuntlha hi luya a ya tlela tiseleni mindzuku ya tenga ivi ku va na loyi a ngo to landiwa a byeriwa ku hayi sana laha mundzuku ri 11 o'clock ivi i ta khota twisisa ni vurisa leswi hi ku va ni ri na xikombiso lexi wa Pat ntsembile ya yi vava swinene ni namuntlha ya havava swinene eka ku va ni vone xifaniso xa loko advocate for ata khomiwa swi ndasini swi mpatlanyeni swinene because loko se mi ya tshama hansi mi languta swiendlo leswi nga kona a swi le ku faneni ivi hi vuya enta mi nyiketa xikombiso xa leswi swi nga humelela swa va ri mani Mr. Gigaba a swi fani na swa yena and then vula ku loko se i tshama hansi swi languta swo fana na sweswo leswi ti kombaka ku nawu wa hina ku na leswi hi nge ku na ku xengana kumbe bias ka swona so va ringete ku kombeta na rito rin'wana leri a va ra betting leri ni nga ta ku eku hlela va ta va kumanga rito ra kahle ra xichangani ku nga ku hlela vuxokoxoko bya leswaku Pat Khalanga i mani swi kahle ku hi ku rito ra xichangani kumbe hi ku rito ra Xitsonga a hi nge rito ra Xitsonga tanihiloko hi tirhisa Xitsonga rito ra Xitsonga so both Pat loko ve ni va nyikete xikombiso xa Hannis system leya Hannis loko mi ta cheka kahle a yi connectiwangi kumbe a yi correspond na tindawulo letin'wana ti nga kona ene tin'wana xa swona leswi siku rin'wana ni nga tshama ni nghena though ni nga yi khotangi yona Hannis as yona hi vuyona but ni nga ta kombisa ku loko ku ve la kaya tindawulo leti hinkwato a ti va ti ri connected va labor home affairs police ti-bank na yinini ku ndla vugevenga a swi ta hatla swi va olovela ku va va hatla va swi kuma loko swi swo fana na sweswo a ku ri na chain ya swona kumbe nketani ya swona swi fambisana ene loko mi ri kwalano hi ko ntiyiso ku ma swi tiva ku na vatirhela mfumo lava vana vavo va dyondzisiwaku hi NSFAS swi nga fanelangi swilo leswi a swi ta swi ka swi hungutiwa ku na vanhu va holaku mali ya mpfuneto kumbe va tirha kun'wana va hola naswona va ta ku va na lava va nga heriwa vo ka va nga ri ku kona lava hi nge swi puku va nge le ku holeni a va kona ku va na lava nga heriwa lava ka va nga fanelangiki na ku va a va fanele va papela tikweni va tirhela ku government ya hina mara munhu i muhlampfa a nga tangi swi ri nawini mara namuntlha i le ku tirheni so a hi tsatsamuxeni yaleyo ku va ku ndleke yini loko munhu a fohlile a tlhava mutirhela mfumo loko se a ri laha ku ndleka yini i fika a endla yini i fika a kuma papila ra vutitivisi a lava na papila ra yini ra ku ndleka yini hi lerero loko se hi la ku ta kwalaha ka sweswo ku va ku ri sweswo swo fana na sweswo hi nge le ku vulavuleni hi swona namuntlha tiko ri nga bola hikokwalaho ka swona ta ku va hi khe hi xengiwa hi mayelana na macheleni sweswi nga endlekela hosi Yesu a nga xaviwa yo xeleni yaliya hi leswi nge le ku humeleleni ka siku ra namuntlha hi rhangise mahlweni ku lava ku voniwa ku mina
ni nga sarila ni kota ku hi me ni nga fuma ku hindza vanhu hinkwavo kwala tiyani kumbe hi me ni nga na swa mina mara ni tsandzeka ku share rifumo leri ni nga na rona na vanhu lava nge le ku kayakeni kwala kaya leswi ya humelela swi ya fikelela laha ko ni fanele ni ndla swilo swa vukungundzwani ku ni kota ku maintaina lifestyle yaleyi ni nge le ku hanyeni hi ku loko mo tshama hansi mi swi languta bothete swilo sweswo mi vutisaka swona loko i nghenini loko ku nga ri timhaka to i lo ba mati tingwenya ti etlela vutshamo i byi kumisa ku yini hikokwalaho ka yini namuntlha mi kuma ku hi na ti-case to tala leti nga na ti-fraud andini botpet na ID ya n'wina mi yi tirhisiwa ti-biometrics leswiya swa ti-fingerprints loko mi fanele mi ya mi ya teka swikhadani leswiya mara mi ta kuma ku le ku ndlwini ka vukungundzwani hi ID ya n'wina swi fikelela njhani swi kumeka njhani loko mi heta mi ya vutisa ni vula leswi ku na swin'wana swi nga ze ni fowuneriwa ka swin'wana kun'wana ta tibank to va ni nga vuli vito mina ni va vutisa timhaka to loko mi ni byela ku okay fane ni ta pfula khadi ni kombela mi ni kombeta vuxokoxoko bya mina ku mi ta teka ti-fingerprints ta mina rini mi te ni sayina rini ni humesele ni document teto ni ti teka hansi a swi kotekangi ni ku mi nga ni foni loko nga ze mi la investigation ya n'wina mi ta vulavula swo fana na sweswo so a ni vula leswiwa botpet hi ku lava ku komisa ku na van'wana va kota ku nghena ku lava ku kombisa ku system leya hanisi loko ve hi ri na varhangeri lava va lavaka ku vumundzuku bya tiko hi humelela atikweni I think i swilo leswi va swi tivaka ku va fanele va endla yini kambe hikuva vukungundzwani se byi ri na hina byi ri ngatini hi avoida leswi hi fanelaka ku endla swona ku pfuneta vaakatiko hi ndla yini hi lava ku tifumisa hini hi hexe a hi timhaka to a swi koteki swilo leswi nga kona and a hi timhaka to ku va hava lava va advisaka swi fana na sweswo xikombiso Mr Mkhwanazi i ringetini ku lava ku va lemukisa hi vukungundzwana lebyi nge le ku endlekeni a swi vona ku hi nga ku se ku to dlayiwa mina hi mhaka ya sweswo loko a ta tlula nawu lowu minister la sangeti a fane a landzelele protocol le xiporiseni a ku nga ri issue ya ku u tlula nawu a kha nga swi tivi kumbe a nga yangi college kumbe a nga leteriwanga a nga swi tivi kambe loko sweswi ni swi vona botpet kumbe le ku ni aleleni ku ni nghena kwale SABC ene leswi ni lavaka ku swi tisa swi na nkoka ene n'wina mi ni alela based on personal reasons hayi hi mayelana na ku milawu leyi nga vekiwa kwala ka SABC ku fanele ku nghenisiwa xilo leswi na leswi ni ta ringeta timinsi ta ku ni tikuma ni ri kwala ndzeni ene loko se ni ri kwala ndzeni kume chance yaleyo ni nge yi kumi futhi ni ta lava ku yi tirhisa ku ni kota ku humesa maendlelo ya n'wina lamo ka ma nga tshamisekangiki leswi nga humelela a hi vi na varhangeri va nga right then swi ta kota ku famba kahle Nemetwe enkoma cancel snene 0860002543 ungula ri ngena ku sweswi ri komba tani va ri Holobye Buti Manamela va hetelele va tikuma va kha va thola dokodela Mokoena Maluleke tanihi mutshamaxitulu wa board ya NSFAS wa nkarhinyana kumbe wo khomela hi ndlela yaleyo mi ta va tsundzuka Mokoena Maluleke hi lava va nga matsalani general wa the South African Democratic Teachers Union SAT2 hi ndlela yoleyo va tlhela va xandla xa president wa Education International tlhelo xirho xa huvo ya Vaal University of Technology hi ndlela yaleyo se i van'wana va lava va nga na ntokoto swinene loko swi ta ka timhaka ta mafambiselo hi na ku pfumela ku ri va ta hetelela va pfuna ku yisa mahlweni leswaku timhaka ta NSFAS ti tshamiseka NSFAS ai NSFAS na yi tshame yi va mahungwini swinene se a hi tivi ku hi nge hi tlhi va mahungwini hi ta va rhamba na vona Mokoena hi ta bula na vona Mokoena Maluleke mun'wanati kahle hi vo va na swivongo swimbirhi kambe hi ta va rhamba ku siku rin'wana hi ta bula na vona ku va langutela yini va langutela ku fikelela yini ka swiyimo swa muxaka wolowo ndlela yoleyo ngopfu loko kha ku langutiwa ka mintlhontlho leyi nga langutana na vadyondzi hi ndlela mi tsundzuka ku ve ri ku pfala swa ku endla swikombelo swa n'wina mi lavaka ku va mi dyondza ka lembe xidyondzo haxawa 2026 swa pfala hi ku fika hi siku leri ra vu 15 ra n'hweti leyi nga ka yona 15 i ravo i mugqivela loyi ya ka wo swi ta va swi kha swi pfala ku endla swikombelo swo endlani swikombelo ka nkarhi hi yo mhaka va nge ri xinamu xi dyele nkwashe 0860 002543 nangona ku Afrika wa vulavula n'wemiri yini a hi mi tweneni kambe ni nga si teka riqingho rero twana laha
a ni tivi ku ko hisa kwala ka NSFAS na mani Karin na vo va humele a ku ri na Khoza na vo va humele ku endleka yini ka NSFAS va ka yini kambe ka hetseleni lo mixer nhleka ni Khalanga ayi papa na Kinda muhumelerisi mirini n'we Cindani na muhumelerisi na Khalanga Bit Khalanga na ana ku hlamula leya khomelo ma vanhu or hi ndlela yaleyo kahle kahle ku mina ni wela ka lava nga tshama khomiwa malembe ndzhaku I think 2012 ne nandzu wa kona loko no ta ku hlamusela leswi ni nga hi swona ni onekele future and ku nga ri swilo leswi nga tiyiso ni valana namuntlha loko ni va la hi tolo ni yimisi utirhweni hi mhaka ti-fingerprint leti ni lavaka ku ti susa ti alaku ene a swi ni ringeti ku la ta swi landzelerisa mara ni tsandzekile leswi vula ku ri na ha ri hava future yo mundzuku ni nga kota ku ni tirhela swilangi leswi vula ku ri a ni swi tivi ku ni nga pfuneka xinjhani or ni ndzi ku yini ya mahlweni ku mina makhomelo ma mina ni khomiwile ku ri Friday ne no ani minkarhi yo tala but ma swi twa loko hi kha hi vulavula kwala ka nongonoko ku swa hlupha loko nongonoko wu sungula ku mina hi lava loko hi kha hi vulavula hi swilo swi khumba ku va n'wina nghena ni makeni leswi ni mi vona ku so leswin'wana hinkwaswo ma vulavula kambe leswi n'we mi lavaka swo n'we mi nga lavi ku swi vula i ku mina xiphiqo xa ku mina ti-fingerprints leti ti nga laveki kusuka hi swivangelo swo hambanahambana hi laha xiphiqo xa n'we xi nga kona na mi todata hi yo mhaka mi kha mi ti lumaluma mi ku ku na van'wana lava va vulavulaka va vulavulaka hi timhaka teto ta ku va pfuna va tiva tlanda xinavetiso kwala ka Munghana Lonene ka nongonoko wa lowu a ma ha swi tsundzuka a mi swi twangi swi nga endleka u ni japile mi tshama kwihi sweswi ni kumeka ni ri Thembisa loko mo tshika mi kume nkarhi mi ri Limpopo ni va vona va veke board ya vona laha tlhelo ka police station ya le Giyani loko mo kuma un'wana a mi lavela tinambara ta vona ti koho kwala tlhelo ka police station ya le Giyani mi ta kota ku pfuneka loko hi timhaka ta ti-fingerprints mboto wa mina enkomo mboto wa mina a khensa hi kume nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hi ndlela leyi sweswo mikisero Munghana Lonene FM kume na rumbirhi tumile titsayini kupela awara ya khomenharhu se mhaka hi leyi va ka yini hi ravu i tolo msimunuko kumbe i vhiki leri nga hundza hi Ravuntlhanu ku na muyingiseri a nga ndi ku ringeta ni ku lava hungu leri a nga ro tsala muyingiseri lawa i tsalele se ivi hi ku hi lava va ndzawulo ya rihanyo ku hi ta kota ku va hi bula na vona a Limpopo kambe ve ri hava selulama ku va nga bula na hina se hi chava ku swi ta za swi hundza leswi kambe swantswa n'wina mi swi twa ku muyingiseri i ri hlangane na yini hi ndlela yaleyo i ri ku na muvabyi vito ra yena ku nga leri ni nga ta ka ni nga ri hlayi loyi a vilelaka hi mhaka ya yena ka ku va a fike a OPD section hi ti 7 ta November 2025 kwalaya a handlenyana ka 7:30 na mixo u kote ku ya vona dokodela hi awara ya 4 ni njenga kusuka kwalano a referiwa a casualty la a nga byeriwa ku a yima hi ku dokodela a nga se fika na ku hambi swi ri tani a nga byeriwangi ku dokodela u ta fika nkarhi muni se kwalaya ka va maawara ya 5 loyi a vilelaku u yile xibedhlele ku ya kamba ku kahle kahle ku endleka yini a fika a kuma ku i hlangane na loyi a n'wi pfuna wa muongori wa xinuna loyi a nga lo i lo n'wi byela ku tshamani kwalano a ku se dokodela a va se fika se ku sukusela sweswo i vone ndlela ya ku komba ku ntwela vusiwana bya muongori loyi wa xinuna loyi a ri ku tirheni a casualty ya le Khensani se a nge ri hi ndlela yaleyo hi awara ya nhungu na madyambu a ku ri loko ni teka hungu leri ni ri yisa ka CEO kambe mina yena i ri fambe a xibedhlele hi awara ya 9 I then left the hospital around 9 p.m. ni yeni ya kuma hungu ra ku muvabyi loyi ni vilelaka yena i ya admitiwa hi 3 na mixo
hi ku ya hi ku a ku ri na ku kayivela ka mibedo ku hi ku komisa leswi ni nga vona swona. To sum it all, my observation and disappointment derived mainly from the lack of good human relations. Until that is attended to, our hospital will continue to frustrate patients. Itsalo leri hi tsaleriwe rona leri nga endla leswaku hi ze hi twisisa kumbexana a hi ta fanele hi kuma va ndhawu leya rihanyo va ta angula. Kasi rin'wana leri hungu hi nga hetelela hi tswariwa hi rhumeriwa hi ri kuma na rona hi rhumeriwa hi van'wana va vayingiseri a ku ri leriwani le ku ringeteni ku lava ku ni nga ri kuma ku kumbexana loko xikwembu xo katekisa kumbexana rona hi ta mitlangela rona amoyeni. Se ni lava hi bulanyana kantsongo hi yona mhaka leyi ku endlela leswaku loko va ndzawulo ya rihanyo va tshika vatini hi kota ku kombe xintambyana lexa hi kota ku twa ku va ri yini hi toho timhaka letiwani. Se hi ta twa na n'wina ku n'we mi hlangana na swiyimo swa njhani kolomu mi va ku mi ri koho ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ta mphakelo wa rihanyo hi ndlela a hi ku hi ta vulavula na vona ivi loko va ri koho loko mi ri na swi vutisa mi vutisa kambe hi ku havele ku teni kumbexani hi mi nyika xifaniso xa leswi van'wana va nge va hlangana naswona hi ndlela yaleyo le ku ringeteni ku la ta twa ku hi nga kuma ntsalo leyi. This is a serious awareness video. I want to let people know that in Limpopo we're having a pandemic. Doctors and nurses are quitting every month. We're talking about professional nurses. We're talking about specialists. They're quitting every month. Right now, in almost all hospitals, we have orthopedic doctors quitting. We're only left with one orthopod in the whole of Limpopo. So in this festive season, my dearest people, be careful on how you drive. Protect your kids. They shouldn't be falling from trees. They shouldn't be hit by car accidents, because if you break a bone, it's most likely to stay like that. There won't be any ligament repair and the fixing of bones. So people, it's bad. Anyway, please pray for Limpopians, people. We're new. Se xiyimo xo tika xexo lexi xi nga koho xa ni khomeli ku va tlhelo leri rin'wana ro hetisela a nga hetisanga kahle a hi swa xiyanimoya leswiya kambe mhakankulu a ku ri yaleya ku le ku tikeni ku le ku tikeni. Se mi ri yini mhaka yaleyo i mhaka leyi kumbexana hi ta kota ku twa ku mi angula mukwini ka tlhelo rorolero hi ndlela yaleyo. Nomboro hi leyi 0860 002543 ta ri teka riqingho rero andzaka leswi. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Se ha langutele ku ta twa ku va ndhawu le rihanyo va angula vakwini kambe a hi sunguleni hi twa n'we hi ku n'we miri yini wo sungula mingiseri hi loyi ni hlekani aye mjani botpet vuto mina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile a cancer mhaka leyiwani ni vulavulaka yona ni hlangene na yona nga ku tolweni ka TikTok un'wani nga ku doctor or nurse a vulavula hi yona and swi olove ngopfu ku lulamisa xiphiqo lexi hi hlanganaka na xona. Ni vulavula na n'wina so ni ri healthcare professional. A Limpopo mhaka leyi endlaka ku ta ku department yi tikomba yi kha yi wa hi matsolo i mhaka ku a va languti loko va thola ku ta ku na balance na, and it seems like ku va na some sort of exploitation especially ka ti-interns na ti-comserve. Vanhu lavayani a va internship na community service, they train you to be an independent professional, right? Yeah. Loko va ndlisa sweswo, it seems like Limpopo Department of Health yi focusa ngopfu ka ku teka va tele ku endlela ku va nga tholi vatirhi vo karhi kumbexani vatirhi vo hambanahambana. Ni ta mi nyika xikombiso. Let's say for example ni kuma accident ni tshoveka voko, swi nga endleka mi kuma ku ni hetela ni nga yangi ka x-ray kumbexani loko ni ya ka x-ray ni ya va kahle ivi then the doctor ti prescribe ti-pain blocker and everything, pain yi famba but yi famba ka nkarhi because a na ha kotangi ku va ni rehabilitatiwa hi munhu loyi a nga dyondzela sweswo ku nga a physiotherapist or occupational therapist. Ni twa pain liya ni yi va kona kambe leswi va talaka ku swi endla i ku ta ku va tirhisela munhu kumbexani kusuka a Elim va ku ya na Mankweng
amangweni nakona mi kuma ta kuna shortage ya ti physiotherapist va ti sign this side ya Gauteng va ta tirhela kona man twisisa because a Limpopo loko mo cheka ti-post ta vona ka swin'wana mi ta kuma ta ku va teka ngopfu ti-doctor na ti-nurse but what about lava van'wanyana because lava va ti-supporting staff lava mi vulavulaka hi vona va lava va ti-radiographer na yini hinkwaswo munhu loko o vaviseka matihlo ma nga voni kahle instead yo a ya ka an optometrist ya ka mfumo i ta yisiwa ka doctor in most cases doctors will prescribe antibiotic mastwisisa ku ri ku lexi xi fanele xi correctiwa i ku munhu a nga voni swa le kule therefore u lava ti-glass but a nga kona la nga ta n'wi prescribela ti-glass man twisisa so hi swona leswi hi minkarhi yo tala swi tisaka ti-challenges a hi tlheleleni nyana katsongo ka liya mi nga sungula hi yona ni vona nga ri yi na nkoka ngopfu loko vanhu va ta ndla ti-comserve na hinkwaswo leswiya a ni va fanele va va na vanhu lava va kha va khoma hi voko va va komba ku leswin'wana swi ndlisiwa leswiwani swi ndlisiwa leswi se leswi n'wina mi nge ri swi voneni mi hleketela ku swi endleka hi swihi leswi a swo lava va taka va ri ka ku va ta khomiwa voko hi vo va fika va tikuma va ri ku tirheni ku ri hava vanhu lava va seketelaka hi swona sweswo va fika voxiwa ehansi ka bazi va ku ti voneli man twisisa because ni na vanghana mina va tirhaka Limpopo sweswi mi kuma munhu a ku i-intern a ku ni le ku raneni ka pharmacy night shift a nga fanelanga tirha hi ndlela yaleyo ma swi vona but a ve le ku thoriweni vanhu lavawani I remember early this year a ku ri na this protest a ti ri kona Limpopo I think xikwambani va nga fika kwala xitichini va ku vanhu lavawani hi va trainer because swi le nawini and that's true by law va fanele va trainiwa kumbe va endla internship na community service so they are only taking those people because the law states ku ta ku va fanele va swi endla but afterwards ku ndliwa yini man twisisa because ku na ti-cases to tala ngopfu botet loko no vaviseka tsolo sweswi swi nga endleka mi kuma ta ku ni lava a physiotherapist a ni byela ta ku ri ndli so loko i tlakula swilo nga tlakuli swilo swo tika but pain loko ku ri hi ku yi koho yi blokiwa hi ti-analgesics ni ta swi tlakula swo tika ni kha ni vavisa voko swinene but because a ni swi tivi ta ku ni fanele ni tlakusa leswi ni nga tlakusi ni fanele ni tirha so leswi ni nga tirhi ni ta va ni kha ni damage voko ra mina and the moment ni nga ta stopa ku teka ti-pain blocker letiyani hi laha swi nga ta vuya kona eka mina ku ta ku no man tsolo ra mina ri holangi man twisisa so I feel like loko mi vulavula na vona va vutiseni ta ku hikokwalaho ka yini loko va thola va languta ngopfu timhaka ta madokodela na tinese here's another good example ku ve na sekula yi nga huma I think it was last month I think it was about 90 pages a ku ri hava ti-pharmacist and those people play a very critical role loko ku kha ku ndliwa timhaka ta ku analyze ti-prescription because swin'wana swa leswi madokodela va swi tsalaka a ni ri hava ndli kahle ntirho wa vona but swin'wana swa leswi va swi prescribisaka xiswona a swi fanele swi nga ri xiswona and ku nge vi na intervention ya pharmacist yi vula ta ku no a hi wiseni leswiwa ka patient leyiwani hi ya nghena hi ndlela leyiwa because yin'wana ya ti-medications leti vanhu va kha va ti teka hi tona ti endlaka ku ta ku swi tika ku va tshungula leswi va nga ka swona ma swi vona so mina I feel like loko ku ri hi ku kwala Limpopo a va prioritize timhaka to loko va thola va balansa va teka hinkwavo vanhu lava va thola swi ta va na nkoka ngopfu because ku vulavula ntiyiso loko swi tisa swilo leswiwani swi useless ku thola 150 ya ti-doctor ntsena hi ku ta ku a va koti ku endla mintirho leyi hinkwayo va ri voxe ma swi vona khesiri bota mina hlayisekana nini inkomo 0860002543 hi yeleyo mhaka mingisero wa mina n'wina mi ri yini 0860002543 n'wana mingiseri loyi nhleka ayebo Pet minjhani i pfukile sesi minjhani mina i pfukile ni kombela ku va xikala vito inkomo sesi mhaka leyi mi nga yi tisa namuntlha ka vayingiseri yi khumba mbilwini ni un'wana wa vaongori ka swibedhlele swa kwala Limpopo loko ni vulavula hi sayiti ra hina hala ka vaongori ha xota ni vulavula tolo ni chayise hi 8 kusuka ni nghene hi 7 ni tirha amaternity yes ni tirha amaternity ha xota a ho va vanharhu hi mina ni professional nurse ni na staff nurse ni na ENA
kwalano ni photha ni tshame ni landa patient ni pfunwa hi photha yin'wanyana a theatre ni vuya ni messenger ni landa treatment a pharmacy ni vuya ni pfuna ENA ku ndlalela mbedo a xota se ni byeleni ku loko mi kuma xota ku xota vaongori ku xota lava va fane va mi seketela ti-supporting staff ku xota yini kahle hi xota hinkwenu because a casualty ya hina ti-photha ta 4 2 is a permanent 2 i lava va ma EPWP lava va swi vitana so lava va tirhaku lava va sapotaka xibedhlele i lava va EPWP ene vo vambirhi vana va vana se loko va laveka tiwodini leti hinkwato ene xibedhlele xa hina xibedhlele lexikulunyana va laveka tiwodini leti hinkwato ti-surgical ti-medical maternity hala va fambisa ti-patient hala va yisa ti-patient a ti-x-ray hala va yisa ti-patient maternity to and from gyne mastisisa se matshan'wini ya ku va famba va ri 2 i ta famba ku ri photha wa 1 na nurse wa 1 masivona se na me loko ni ri karhi ni phusha ti-patient ni le kutoka ku vava na vona va le kutoka ku vava ka xota a ku na department leyi ni nge a yi xoti mastisisa hi twa ku vava both se loko n'wina na tsaka hi ku a ni n'we matirha mi muongori mina ti-union ta n'wi ti mi pfuna yini loko swi te tani hi ku a ni yi twa ti fanele ti kha ti ringeta ku vona ku va swirho swa hina swi nga tirhisiwi ku tlula mpimo vona ntswisiwani mi tirhe ku tlula kolomo ya ka 13 wa tiawara kwala ka ti-union futhi a ni nga la ku ya kona because a va hi pfuni hi nchumu u ya complaina u tsala hansi u nyikiwa grievance form u tsala swo fana a ku endleki nchumu ene ti-union kwala ka ti-union ku na ti-union leti ti nga pfumeleriwiki ku nghena a xibedhlele ti representa vatirhi because a ti kona ka bargaining council ka swibedhlele swin'wanyana a va pfumeli no loko va tata hi ta twa ku va ri swivangelo i ncini swa muxaka lowuwani kambe ni khensile tlhela ro mi nga ta na rona sesi wa mina ku khensa mina enkomo sesi 0860002543 na ri teka riqingho rero a ni nga swi hleketi ku mi ta nghena hi ndlela leyi mi nge le ku ngheniseni swona kambe ha khensa ka 0860002543 hayi amkeleni la mihlekani Nhlekani Khalanga papa minjani pfukeni ngobona pfukeni a khensela ku mi bela riqingho mi rini n'wina mhaka leyi yi nga kona la moyeni yi vava ngopfu ni hlangana na yona na mina mi hlangana na yini loko ni tsundzuka kahle ene loko swi nga ri na nkoka a ku ri ti 3 ta October 2023 ku ri Tuesday se a ku ri 2:11 yana vusiku va admitiwini a xibedhlele ni va le ku tini loko ni fika xibedhlele a ku ri past 2 why se va nge se voniwa hi dokodela ni vulavula na dokodela va ku dokodela i wun'we loyi a khomelinyana hospital manager ya kwana wa ha ku fika yena lexi xi nga ni twisa ku vava ngopfu i ku vanhu va le makaya va tolovelini ku xanisiwa loko ni fanele ni ya le a ku tekeni ka mirhi a pharmacy ya vona ni kumi n'wana na un'wanyana kusukela ya past 12 a tlele na gongonda sesi loyi a tirha kwala xibedhlele xa Khensani i byela mina ku hi 12 va tlela Khalanga ni ku u byela mina sweswo wa swi tiva ku vulavula na mani I will take you too far hi lava nga hatla va ni pfuna hi ku hatlisa swi ni holovisi ivile na mhani va ku ni fike ni vhuruvhaya vanhu a xibedhlele vanhu va le Giyani va swi tiva leswi ni va tolovelini ku xanisiwa va tolovelini ku xanisiwa ivile ku landzela sweswo ni ya tekisa n'wana pasi a Home Affairs ni buki online loko ni fika la ni tshama 2 hours a va ni hlamuli nchumu ni teka tinumber phone na fona ingaku ni vulavula na van'wana ingaku i veri mhani khuvuka loko ni ya va vona within 5 minutes a ni pfuniwile vanhu va le Giyani va tolovelini ku xanisiwa hi nga vulavula hi swona kambe ni byele phela ko fana na xikombiso xo hetisela mi nga hetisela xo mhani khuvutli murhangeri se loko i fane munhu a ya pfuniwa hi ku ya ka murhangeri hambi ku ri ka le Giyani loko u ya ka CEO swa famba swilo se kambe swi fanele swi famba hi ku ya ka murhangeri ke vanhu lava tirhaka vona ke ni fikini loko ni vulavula na mhani lava 10 minutes Khalanga ni vulavula leswi ni nga dyondza bukwini va ni pfunile huma ni famba se vanhu va le makaya vo va tolovelini ku xanisiwa a hi mhaka ya ku tolovela ku xanisiwa mina ni leswi ni vutisaka swona hi ku
hi byo vutomi bya kona lebyi fanele byi hanyiwa ke bya ku vanhu va fanele va ku landzeleriwa lava hi ku rhanga ku landzeleriwa varhangeri na. Mina loko ni fanele ni tirha ka Afrika wa vulavula ku va ni teka tinqingho ku fanele ku sungula ku yiwa ka murhangeri Rose ku Khalanga nga le ku teka tinqingho hi swo swi fanele swi hanyisiwa swona. Loko va heta kwalano va ku vayingiseri va na attitude ya vuyingiseri hinkwako na loko ya nghena exopeni loko la ku pfuniwa loko wo vulavula na store manager va hatla va ku pfuna. Se n'wina mi ringanyeta ku vanhu va hamba va endla yini? Munhu a rhandzi ntirho lowu a wu tirhaka ma vona ku n'wina mi ri khomi njhani rixaka loko wo ka yi nga rhandzi xilo lexi i xi endlaku ku endleka yini ntirho wa wena a wu na mhaka tena loko ku fika siku reri va ku khensa ku va ku khensa mara loko munhu o endla xilo lexi a xi rhandzaka swi ta olova ku loko ku fika munhu a lava ku ta n'wi pfuna hi malwandle. Na metro a hi yingiseleni van'wana. Ni vinda hi mara ma ni vindi mara ni hana peri yo xa nyama kambe ku na risimu rin'wana hala ku tshamela Cindani ni khome encyclopedia laha tinsimu ku na risimu rin'wana ra ku i xipatlhamba mara ra ku wa tiva onge mihlolo ni hanga na peri la ri nga kona hambi xipatlhela number 1 hambi number 2 hambi kama hi tekeni na mihlekani. What part to sekani? Aye papa. Na muhumelerisi. Okay. Swi vava ngopfu ku byela ti-sportpet leswi swi twaka. A ko va swibedhlele swa Limpopo ntsena swibedhlele hinkwaswo ku nga vuli chiva moya wo fana. Ni vulavula hi sportpet aka n'hweti leyi nga hela ni tsutsumisele mfana wun'wana a xibedhlele xi nga ku hala joni kwala kusuhani tshama kona Thimbisa laha. Mata munhu luyani ni n'wi yise hi 7 o'clock until ku fika 10 o'clock va n'wi byela ku ri tshanga a tsarisa fayili loko okay swi fayili ku muti nhungu tetile ku phupheka ngati na matini ya homini why me ni nga n'wi pfuleli fayili na mi pfa mu n'wi pfula va ku doctor a hi tikomi ni vutisa ku ti-doctor ti mi nga na tona i ta laha kaya kumbe te le handle na va ri doctor i huma aka sejara ya yena i fanga a ta nghena hi nkarhi wa yena se loyiwani fana a yime a tshame kwalano ni ti vutisa ku okay leswi endla ku ongeti laha swibedhlele swa hina hi nga kumiwi vuongori hi ku hetiseka i mhaka ku ri ti-doctor ti nga thoriwa hi mfumo wa hina to tala a hi ta lawani i te le handle ene va na ti-chemist ta vo leti va ti tirhaka hala handle swibedhlele ti-pharmacy ta vo leti va ti tirhelaka swa vona loko va heta va attenda a swibedhlele swa hina se kahle lexi ni xi vonaka ongeti mfumo wa hina loko hi tholela vanhu va la kaya ti-professional doctors na tinese ta kona hi va enough swi nga hungutana swo fana na leswi na timinister ta hina ti vhakela swibedhlele leswi ti vona ku matirhelo ya vanhu lava va tirha xinjhani va vhaka loko ntsena vo hlangana na problem loko un'wana va ku ve rin'wana xibedhlele xa karhi i tlema leswiwana swo va tsutsuma va swibedhlele kahle buto mina hi la ku vitana va Limpopo na mitwa n'we mo vulavula hi ku angarhela na mitwa sweswo kambe a hi lava ku vitana vona a mhaka loko ku te xirilo a ku ri timhaka ta va Limpopo hi ku kongomisa ma swi vona kambe hambi swo tani khesi tlhelo rero mi nga ta na rona hi ndlela yeleyo a hi amukeleni un'wana hi twa ku hi nga vulavula na yena muingiseri hi twa un'wana ke leswo angarhela ha swi twa ni lavela Limpopo laha inhlekani i pfukeli minjhani a hi pfukile mani a kenzo menizeni ya ka swibedhlele swin'wana leswi ni nga swi kuma a Limpopo kwala Limpopo okay but se vanhu lavaya loko na madyambu va ti bulela se va dlile va hetela va ku vanhu lava va mfumo lowu hi tirhisa ntirho wo tala wo vava mara a va hi holi nchumu se loko ni languta ongeti va debisa hi mhaka ya sweswe miri va debisa hi mhaka yini ku va ri vo a va va holeli mali yo tala mara va tirha ntirho wa ku vava se va complain hi mali i xibedhlele xihi a Letaba vera ku horiwi kahle leyi va a va holi mali yo tala mara va tirhisiwa ku vava kambe loko va ku va tirhisiwa ku va kha va vula yini hi ku vona ka n'wina kumbe mi zanga mi swi vona ku fana na leswi no xikombiso u fana leswi maphorisa va n'wi a va holi mali yo tala mara va tirha ku vava mi nga niki xifaniso ni vula lava va nge a va holi mali yo tala a va vula ku a va holi mali yo tala va swi langute hi tihlo rihi
hi ku loko va tirhisiwa ku loko va ku va tirhisiwa ku va vula yini ntirho wa vona wu tele ngopfu ku ri ku ende a va talanga va kayivela hi ku ya hi vona ma swi vona nemitweni boto wa mina khensa swinene hi varhambili va ndhawu le rihanyo kumbexani va ta angula ka swin'wana swa leswi mi nga swi tisa ro hetisela loko hi vulavula na vona vete a va si fika hofisini se hi ngo swi teka ku a va si fika a hofisini loko ta va fike hofisini va ta vuya va ta hi hlamula ku xana tanihi vanhu va Limpopo ngopfungopfu kwala ka ku loko a xibedhlele munhu a nghena hi 7 nampundzu a ya admitiwa hi xa minduku hi 3 ku va ku endleke yini swin'wana swa leswi kumbexana va nga hi pfunaka ku hi swi twisisa hi ndlela yaleyo kambe nongonoko Afrika wa vulavula ta ya mahlweni munduku wu humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa mana siku lerinene nongonoko dzumba na mina lowu nga ta landzela ndzhaku ka mahungu ya misava lawa ya landzelaka hi nomo wa sesiye Lilian Hlavangwana Mahumana yazi silile eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela